verstaan ek niks meer nie. Maar dit lyk vir my iemand daar buite het ons drome kom vernietig. Was daar toe alweer probleme met aardbewings? Nee, nog niks so ver nie. Ek het my klavier maar toegegooi met komberse om te beskerm teen stof en vallende voorwerpe. Maar weet maar wie Smalman eis? Wel ja, oupa het altyd vertel, daar is hierdie... Wat gaan aan? Dis weer hier, Kevin! Aardbewing! Lyk my het gaan nogal erg wees. Weg, onder die klavier! Wow!